Di tatawa. Ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti biyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all pensyonada. Pasensya ka na. Ta nakurapayak mo't lang amay anak asawa ang bakal. Kurang ka kay iti diskarte Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagdubli kayo diday. Isu nga itatalakay kan awan na pulos ti pundar mo. Anya nga rod ngay kat adamot ngamin pinagadal ta nga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbangam kang kwana, ta syuman mo laang ni Bina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw no apay kasta ti ibang bagam ita bakit? Kalaat mo't latangamina na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal ta asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka agrayuma. Intun kwan agangkit. Sano madamdama agulaw. Nangato pa'y tibipin kwa. Kat sigudin nyo nga ipaagas ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampaylaan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ngagtrabaho. Nanang. Ay, panag ko naman ako. Sinaak nga tan. No siya, jak kayat. Tanasingput mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapig sampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen ang pampanunotak nga road. Nagregat agbali na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to abalda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mga alalay kang kwana. Talaga akastaan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink Salwada nyo ti salon at yukin ni tatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapingam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkape na. Limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta. Adon, ti pakasurunak kang kwana. Itatalumakayan. Ay nga, unay mo't na tingawiya ka na. Sana may kika. Unay madaytan, Tomas. Uyak ka lang nga, uyak. Matay kan sa amatan. Saan pa'y bakit? Adu pa'y atawan ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak reta, uy. Simple nga. Kano nabaybayagan day nga uyak mo. Ada siguro impeksyon di tabagi mo. Ada siguro nadagsan asakit mo kasaan na maagasan. Awan. Apay ayakas taka mo't asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikakidain na isublikan ka ni inang mo. Ha? Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kat awan mo't maday nga aramidak kan ka.
Saan kamot nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tanunatayan ni nanang, awanan ati pang isublak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam ti rason tapno may dipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya? Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka caregiveran. Saanan? Una yan. Kastala ang ti kalakanakin ka ti mangisublikan niyak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi ka pigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapo ka na ta sa anak ko na makatrabaho. Ni, damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mga Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y anak kalagip kayo. Waninang, tao may kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isublikon. Tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa'y lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni nanang asunsyon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpailaeng. Basta isublikon ni Tomas iti puderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kwa kasasawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo anaimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan asunsyon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawyam iti kasto nga aramida. No kasta. Sana pudno nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ag sakitak. Nauma na mga asikaso kanyak. Ay, naglukon day jay a babae. Agasawa kayo nga road. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kun kayat, san laeng. May kawa aklaeng ta biglaan mati panangsina na kanyakaon. Amaw ka may ruwamak tumot laeng nanang. Tila aramidin nyo nanang. Pasit sama lati pa nagbakit yu daitan. Amangan numakulkul laapan lati panunot yung. Ay na, idi pa'y lakayat kwa sinaan diag syuman kan kanak ko. Itala na ikanak iti turud. Kasla nagmadima ngamin apanunutan. Nga itatasaanen ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Diyak nga rod kayat agaywan iti masakit. Kumapkapsut ngaminan ni Tomas. Uray ko man numatay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun Ay ka, basta di ka mang liplipat, anak ko. Di kan to agliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Uy, nanang, di kay nga rod agbambanog tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya kabang napigsaak pay. Agananad ka matitipa pa anak ko, wan.
Wala nang, uray da kayo agan-anad kayo mataka na yun. No kasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asuncion? Wen Mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Ngam ado matirigrigat na idian ang paadal kin ni Bianang nga anak kayo. Dua kami ang nagrigat, Mare. Isaan lang nga iso. Ay, man-manumat ti kasta. No kaano alimmakay kan bimakit kayon. Isumat ti panang isublim iti asawa mi ti inana. Naimbag ta si bibiyag pa'y ti inana anang isubliam. Iso nga rod asinambot ko ngayon subli, Mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, Mare. Ex-husband mo, kunam mo, ha? Ala, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidog ti biyag ti puliti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasuruk met anaynti jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, Mare? Tama nagsaksakit mo. Anyat amom ngay. Ang mga no simple la sakit niya marikrik na namat. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, Mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya apapalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Day tamo ti pagyamyamanak. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamot. Kasla ka mo lagpinpensyon iti dakkelan niya. Mare. Nga madulat tamot ti paggastusan. Tamanang danak mat iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laeng dagiti itangdan mo. Matkit di Malangarod, Mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige lang, Mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraupan day jay. Saan? Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat agtrabaho. Lakay kananak ko. Agi na nakakitday. At damot na'y pensyon ko apangalaan ta iti kanan ta anak ko. Masikuranak nagtugtugaw diti balay. Kaya't ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken aba ti imulak. Kat, adakan ka dayta Total, bastante ti danom ijay talon. Huwag nga raw, sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin day jay. Kabalam nga raod, lakay kaan. Di mo ipilit no di mon kabailan anak ko. Manang danak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw, ta bayadak to no makaapitak. Bareng makatsambaak iti nangina apresyaw na nang. Ala nga roda, sika ti makamo anak ko. Papanam, kumare. Inak man nagpasyar, kumare. Kaduak dagiti gagayam ko iti FB. Agkikita kami ijay sentro. Papanan nyo nga'y, Mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga aramatan may. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, Mare. Ay saan, Mare? Tadaur orayak nga agabang iti transient ko. Da kayo lat yan. Inton maminsan sumurot kamot, Mare. Tapno makarelax ka.
Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag maray. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello anak ko. Hello, nanang. Inkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanungay ka-allowance ko la nagbata kwarta ko nanak ko. Nagastos ko nga minta na pang kami nagtur kadag iti gagayem ko apada kababakit. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na Saan na masapol? Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot la ti pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda anak ko. Manumalang kang kanandangay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko anak ko. Sana ko na may si stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, ititinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanunota ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaayan, nanang. Diyak amaw, awan damag ko kang kwanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Inkay matsarungkaran, kumusta inyo matidang? Itian niya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos-agastos, Agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Sana na masapol day ta urnong-urnong. Ipapas ko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Wan nga rod baraw. Pakiur-ura nyo pala ang tipurdiya yo awan. Tain ton makaapit tayo iti mula tayaw. Uray na yunak daw titangdan yaw. Awan problema iti day tatata. Maawatan mi mag. Ray maglakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Barang makatsamba tayaw iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tatata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw. O anya ngay Bena, kumusta tirik nam? Ay, madipay nga rod, Alma. Maulawak, kan agkakapsuta. Ala ka, amangan mo no nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mat, friend. Ngam, ay, jak manam mo. Banog ko la siguro dayto Panagkunak kasapulang pay laang taginan na Bena. Ngamin no ibusor mo ti bagim nagtrabaho. Ad-adda ako maro tirik-rik naam. No apay mat ngamin anaadda anak iti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello nana, ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika ti na kay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsot na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numaman nyo ti amin, nana. Adda nga min nadagsan asakit ti gayem ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulang tagtrabaho, nana? Ay na anak ko, una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutun. Sorry, nanang. Kayat ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan ni nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsaw iti kasta. Tiki di salon at mo ti panunutam.
Agpaimbag ka, anak ko. Sa anak san nga agimbag, nanang. Ngamin, adan itilas stage ti cancer a sakit ko. Aniya. Nay, apay akasta tila nga Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tane. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpayso aya ang masakit ka no. Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yun na makapangan na imbag? Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nakmampaylaan. Sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tedak adakos, Mare. Nautangak aminin nga amamok, Tomas. Mabaina kun nga umasidigmanan kadakwada. Iso asik at tinapanunot ko nga inasitkan. Ay, kaasimat ni Bena. Biglaan mutan ti panagsakit na. Wan nga roda Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Ta inakpay singiran ta inlakok alaya. No kasta, nagmula kang itilaya. Wala. Laya, aba, ken tarawng. Adapay parya. Agduduma timulak. Aya? Ay, nagmula kagayam. Naimbagmanta kinabailampay tinagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamot matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ala, ta grubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapingsa ka. Wan, tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. Saanan, tatang? Idulin nyo kit diti kwartayo. Tadi kay pa'y naik-ikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang? Nada ka sa pulan yaw. Ibagayaw laang ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taim bilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. Pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyaon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti kay ti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nang runa kat kasapulan ni Bena ti pagpaagas na. Tomas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak. Ang mga sikaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim, agsublikan kada kami, wan. Iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwan. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pakawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisinubyan kan kwa nananang. Ngam ni Bena lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga oray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaylanan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa ita takasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Oray saanan. Nanang.
Naupayak mo't laangan na namimpinsan ka ni Asunsyon. Jak kayatan. Ni binalaang ti kayat ko at tulungan. Kasanukat adda ni Juniper, agsangsangi. Masikog ka no, kat sikat ti ama jay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita na ita Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapod nuray tananang. Rumwar ka nga rod ta kasaritam. Jak mo ti ibagbagak. Ibagayo, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na ah. Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko na kita babae nanang. Rumwar ka nga rod dito'y silid mo. Tasika ti makisarita kan kuan ako nak. Darasam. Disturbo mat na kita. Ayan na ya. Kasano ama siguradom asyak ti amatain inawam si ka Juniper. Apay, adaya relasyon ta katawan mo. Awan relasyon ta. Nga madana pasamak iti nagbautan ta. Iti nagja-jamming tayo iti balay da kasinsin ko. Oo, diyak mo. Diyak malagip. Nabarte ka kiti. Kasano kumangay nga adda mapasamak iti nagbautan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaring iti. Di ka man agar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isu nga agawid kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibagam iti sitwasyon mo ita. Sana siya. Nabayagan na nagsina kami iti na ilawan ta, dimba. Agawid ka kiti. Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak itinagbautan nyo kin ni Juniper. Sana kasigurado no addaw no awan. Ta nabarte kak iti nanang. Imposible mo't adi mo malagip. Napadasak mo't tinabartak iti. Nga malagip ko matlat tadagiti inararamid ko. Saan kayo siguro anabartek unay ah? Sakit nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay sikog na. Nabayag mo't kanon anagsina da itinubya na. Krasnak lang na jay. Iso asyak ti ibagbaga na anakasikog kin kwa na. Hanggang saan ka di? Jakpat yun. Adda siguro sa bali ang nagpasikugan na ah. Hanggang saan na akurso na da. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang, apay, itulog ko nga raw. Apikutin dak na kita ababaay. Pulos ana nang. Asino nga min aya talaga ti amat na sikog mo, Juniper. Ni Dimber nga rod tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan namat. Sigurado ka nga iso ti amat na ita. Tama pa na kiti balay na tayo nakasarita. No kasapulan nga ikak iti pagnakman na. Aramida. Saanan tatang? Baybayan yun. Tauray anyat aramiden tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga men ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka nga min kadag iti lalakay. Anya ngay ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak kon. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kaan. Pagadalam na ita napasamakan ka. Anya ngay, kapilitan nga aganak kaabalasang. Pakawanindak ko matatang. Tasano ngay, Maridalya, masikog matan jay anak kao. Wan nga road paridinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kano nga raw. Apay nga yakas jay. Ay, jak amuti sa wag pare. Bagbaga akmet atakderan na tinaramid na. Ngam ipeteng na met nga awan kano tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't lajay anak kao. Ta naibarkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makiinaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no kwa.
Isa masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ate kas tiyan na pasamak ken kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ate kas tiyan nagtungpalan na. Dimber! Ha? Nemya? Wan, siyak nga rod. Apay di nak mabigbigan. Ha? Wan nga ron. Dandan hindi ka nailasin. Pimu daw kamot nga minay. Wan ata nagtrabaho ak nga ni Manila. Ket sana ka main initan ijay. Grabe, mati kinapu daw mon. Pimintas ka. Kano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya at umay ka. Intag merienda, ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak di makamo, Dimber. Hotel mo tanto imayanta, Dimber. Kunak ama pantala ag merienda, in-take out tamot tantay ka ng takuma. Kayat mo mo't saan? Sika talaga. Amom, ad-ada ating maer ka. Thank you Uresi ka nga ron, pimintas ka. Kaslasan na si kadayta. Ket kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawon nak ngamin idiket. Tanangi sitak ide. Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitanim niya. Adda na amwak anak kaw. Anya day tatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan da Dimber kenemya akalugaran tayaw. Naamwak day tatang. Ngam na ko na ni Nemya, anamin dala ka no ang nagkuyog. Kahit binagbagaam ko man ni Nemya amang ano may tulad ken ka. Imbagak mo tatang, di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kuko. Ngam kasla disidido matlat nga agayat kini Dimber. Kasta aya. Bayam nga roden Amang ano ibagana pa ya pakibibiyangam ti relasyon da. Ken amang ano kunaan na pagimunam. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na adya imbagakan kwa na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papankin ni Dimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kayat. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, Nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Ay, agyaman nak, Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Ha? Katagyaman ak abalasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawat akmat ka sales lady. Kasta ay ha? Aywan, adda ni Dimbar? Ay rimwar mo't balasang ko. Agsubli kan tula numaluman, tamamaluman day jay. Ay, kastaya. Sige nga rod, Nana. Patuloy akon. Maturugak nanang. Nagsubli da dyan niya. Ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalikliklikam ni Nemya. Di mo't adda nagkinaawatan niya. Idinapo daw pa'y Anya? Ngimisit mo't manan idi saanan ang nagsubli iji Manila. Peke iji po daw na ide. Day talaang tirasaon ti dimon pangayatan kan kuana. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo't adyak kayat ti morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag na nang. Anya? Si mabali mo't tilanganan, idi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayat mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw a marikriknak. Apay anyat gagaram nimya? Masikugak, Dimbar. Anya? Masikog ka? Kat
Nagbunga ati napasamak iti nagbautan ta. Ay, di ka agar aramid si kanimya. Apay, masigurado masak ti amata sikog mo? Laglagi pa akagap-gapom iti Manila, iti adda napasamak iti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iti Manila, sakbay nagawid ka. Sikat ti ama to inawak dimber. Awanan ti sabali pay. Sorry, hanggang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asyak ti ama na ita, no saan? Anya kamutan dimber. Di ka lamaasyan kininimya. Apay ngay apagtali ko dam ti inaramid mo. Anyat amok no ado tinagbalin ang nobyo na iti Manila. Anyat amo yung ay no sigud gaya mo na masikaw iti nagawid dito yung lugar tayo. Anya, kahit mabilang mo ti aldaw, manipod iti pizza. Basta dakkel ti pamatik nanang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ti dayaya ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbatan may. Nay, ada ka matgayam dito ibalay ni Mia balasang ka. Naimbag nga oras yu, tata. Ha? Apay ngagsangsangit ka. Ay na, mapadpadasan na mo't ita. Tikas iti napadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Ha? Apay aya? Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot ti inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak, tata. Diyak laim pagaro pakas di ti ugali day di atao. Ay, alakit masapol nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apay dagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runak ni kanemya. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitain. Wen nga rod, nagsakit ti naramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to'y si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan aputot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kit amam, kabayatan ti panagdakkel di ubing. Rumuprupakan kasi ka. Oho, panagkita yun na ita. Taatapan nyo nga minaputot ko na jay. Saan man anak ko, talaga akaing-ingas mula unay. Kan oray jay anak ni Nemya, kaing-ingas mo mutlaeng. Di yun man sang kaibagaray tananang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak. Bakit anya ko mano karuprupa kita? Kat, apay, di mo lata maaklon aputot dagijay. Kat kaing-ingas mula unay. Awa, adayaw. Jackpot yun dayta. Jack marik na apulos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day ja Dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada taa. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mo ngamin amang tad, ke di namot bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wen nga rod, agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dala agkambal. Wan nga rod. Ngam, bay amon day di atao nimya. Uray ta adamot trabaho ta adwa. Kabailan ta pagadalon dagiti anak ta. Wen ang amom adagar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray siyaksi ka. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Ngam maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanumo ti problema iti dayta. Ngam kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos nimya. Ay, wana. Panunutan ta pa'y anaimbag. Ke no talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan itiag na nayon, Dimber. Apay, awanan plano ang mga asawa. Adamot
Ngam jak nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. At danobiam. Asinaw. Bayan yaw, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino ngay dayta. Kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sa bali a lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, adda nga rod mabalin na itibiyag Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngamin, di mo pagarupan abakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanang. Naimbag ni Marian, ado ti pusto na iti pagiinuman. Saan ka di mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo, iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya. Ay na, anak ko aya. Nagapuak ija iskwelaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Ket amom, ay na, agpadaan na lalaing dagi jay putot mo kada nemyaken Juniper. Nagadaw ti medalyada sika. Anya? Dandani nga rudi dan maawit dagi jay medalyada. Kastaya? Pinicture yo kumaida. Una, dagitoy manay, inalaak ida itiladawanda. Ni, huwag ngagpaso. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rodan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagi taladawan da. Ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na jay adimber anya anak kaw. Kita mo't dagi ito impupos na. Wan nga rod tatang, nakita kong dagita. Nagturad nga rod ti rusok na amang ipos ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't ito incaption na dagiti naglalaeng nga anak kaw. Kunana. Di na ko marabang nga ipupos ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod agbala na dya lalakay. Ide, pulaos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Nga mitamutan, bagtik a lalakay, dilagbain, agraraman. Timbar! Woo! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawam. Nabartek manen. Wan nga ron. Jak laim pagarop nga artek gayam na itabakot. Na, bakit kun namulatan iti asawam? Umayin akseptan di kay barangan, mahal. Umayin na kumbaan. Sinaaksan na itabakot na nang. Oray, saan kami pa'y nagkasar? Wan angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper, wano ni Naimia. Imbag na gajay ata, makaanak da. Kan adda putot ko kadakwada. Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kagdardaraso do sanak ko. Panunutumot ni Marian Kaasimot no basta sina amlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaag. Ay oray awawaan. Anyat kinunam dimbar. Ulitam man. Kunak, agsinatan, tanao maakken kan. Kastagayam. Anay ko, apay dinanog mo ti subsug po ngay. Anya, ulitam pa'y timbagam. Sinaan na. Makapaupay mo't nga minter aramidem. Minalam nga agbartek ka. Kun kasapulak ti anak. Dinak may paayan iti anak Marian. Anay Anay ko, agruam ka na.
Kayat mo, tekan kamay. Sige, padasam tay darum ka dagos dimber. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na nyaman na. Ha! Ikasar na! Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakayat di makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimber. Kaya't mau ti matapis dito nga oray ado ti tao. Saan Iba inanak mo't dito'y Marian. Siyak lang nga rod amin ang tinaggastos para iti da ito akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kastang itsuram. Agunay ka ditan. Bilangang kadimbar. Maysa! Wan Marian, umaya kaon. Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kayat akakuyog nanang. Anya? Nay, anya ngay dagita insangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada nemya kan Juniper nanang. Anya? Ay, awandan adito'y lugar tayo. Ha? Ayan dan ngay nanang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper kan nimya ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papelis da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak na ipanaw dagaya man ng iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada anak ko. Kinapudno na nanang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay wam to dagitiin na dagiti anak mo. Tapno addalat na komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Wala nang. Ni kadi Edmund ak anakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan, nalaeng nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagabangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, no kasjay nga paanak. Amok ngamin kat, ama umuumakan kanyak. Ang ama, di basta masinaan, ta inayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laeng ti mamagsina kadata. Iso atakderan ta, dayta nagsinnapataan ta. Marian? Padasam ti makisina kanyak ta. Dakes kay ti karatista ka. Barangay. Sa bali pa'y tay laundry shop na. Nagmayat ti biyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. When ata nagagangamin, day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all, pensyonada. Pasensya kan ta nakurapayak mo't lang amain anak asawa ang bakal. Kurang ka kay iti diskarte, Ado ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagdubli kayo ide. Isu nga itatalakay kan awan na pulos ti pundarmaw. Anya nga rod ngay kat adamot ngamin pinagadal ta nga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay.
Katimbilang kumuten nga anak ka, manipon basay. Ay, bastawan karbangam kang kwana, ta syuman mo laang ni Bina. Anya, Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. ay, jak amaw na apay kasta ti ibang bagam ita bakit. Kalat mo't latangamina na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal ta asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan la ka agrayuma. Intun kwan agangkit. Sano madamdama agulaw. Nangato pa'y tibipin ano kwa. Kat sigudin nyo nga ipaagas ananang tapno saan ako maro. Pagasampay laan ka lakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ngagtrabaho. Nanang, Ay panag ko naman ako. Sinaak nga tan. no siya, jak kayat. Tanasingput mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapig sampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen ang pampanunotak nga road. Nagregat agbali na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to abalda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mga alalay kang kwana. Talaga akas taan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink Salwada nyo ti salun at yukin ni tatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapi ngam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na. Limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta. Adon, ti pakasurunak kang kwana. Itatalumakayan. Ay nga, unay mo't na tingawya ka na. Sana may kika. Unay madaytan, Tomas. Uyak ka lang nga, uyak. Matay kan sa amatan. Saan pa'y bakit? Adu pa'y atawin ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak na itawoy. Simple nga. Kano nabaybayagan day nga uyak mo. Ada siguro infeksyon ni tabagimaw. Ada siguro nadagsan asakit mo kung saan na maagasan. Awan, apay ayakas ka mo't asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikaki din. Ay sublikan ka ni inang mo. Ha? Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kitnawan mo't maday nga aramidak kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tano na tayan ni nanang, awanan ati pang isublyak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam ti rason tapno may dipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya? Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka caregiveran. Saanan? Una yan. Kastala ang ti kalakanakin ka ti mangisublikan yak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi kapigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapo ka na ita sa anak ko na makatrabaho. Damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas.
Day, nakapasyar kayo mo, Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y ang nakalagip kayo. Waninang, tao may kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isubli kon, tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan, Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa'y lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni Nanang Asunsyon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpay laeng. Basta isubli kon ni Tomas iti poderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kwa kas asawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo ang naimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin, Nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan, Asunsyon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawyam iti kasto nga aramida. No kasta. Sana pudnaw nga da babae manakaw. Saan, Nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ang sakitak, nauma na mga asikaso kanyak. Ay, naglukon day jay a babae. Agasawa kayo nga road. Rumbang lang ag tinulong kayo ah. Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kun kayat, san laeng. May kawa aklaeng ta biglaan mati panangsina na kanyakaon. Amaw ka may ruwamak tumot laeng, Nanang. Tila aramidin nyo, Nanang. Pasit samo lati pa nagbakit yu daitan. Ang mga numakulkulaapan lati panunot yung. Ay na, idi pa'y lakayat ko sinaan di agsyuman kan kanak ko. Itala na ikanak iti turod. Kasla nagmadima ngamin a panunutan. Nga itatasaanen ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Jak nga rod kayat tagaywan iti masakit. Kumapkapsot ngaminan ni Tomas. Uray ko man numatay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun Ay ka, basta di ka mang liplipat, anak ko. Di kan tagliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Wen, Nanang, di kay nga rod agbambanok tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya kabang napigsaak pa'y. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Wen, Nanang, uray da kayo agan-anad kayo mataka na yun. No kasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asunsyon? Wan mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Wan ngam ado matirigrigat na iti anang paadal kin ni Bena nga anak yo. Dua kami ang nagrigat, mare. Isaan lang nga iso. Ay man mati kasta. No kaano alimmakay kan bimakat kayon. Iso mati panang isublim iti asawa miti inana. Naimbag ta si bibiyag pa'y ti inana anang isubliam. Iso nga rod asinambot ko ngayon subli, mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, mare. Ex-husband mo, kunam mo, ha? Ala, wan, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidog ti biyag ti puliti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasurok met a 90 jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika?
Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, Mare? Tama nagsaksakit mo. Anyat amom ngay. Ang mga no simple la sakit niya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, Mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya apapalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, day tamo ti pagyamyamanak. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamad. Kasla ka mo lagpinpensyon iti dakkelan niya. Una, Mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mo't iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laeng dagiti itangdan mo. Wan mo't kit di Malangarod, Mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige lang, Mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraupan day jay. Saan? Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat ang trabaho. Lakay kananak ko. Aginan kakit day. At damot na ipensyon ko apangalaan ta iti kanan ta anak ko. Masikuranak ngagtugtugaw diti balay. Kayat ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken aba ti imulak. Kat, tadakan ka day ta Total, bastanti ti danom ijay talon. Huwag nga raw. Sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin day jay. Kabalam nga road. Lakay kaan. Di mo ipilit no di mon kabailan anak ko. Manang danak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw. Ta bayadak to no makaapitak. Bareng makacambaak iti nangina apresyaw na nang. Alang nga roda. Sikat ti makamo anak ko. Papanam, kumare. Inak man nagpasyar, kumare. Kaduak dagiti gagayam ko iti ifbay. Agkikita kami ijay sentro. Papanan nyo nga'y, Mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga aramaten me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, Mare. Ay saan, Mare? Tadaw orayak nga gabang iti transient ko. Da kayo lat yan. Inton maminsan sumurot kamot, Mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag, Mare. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello, anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanungay ka-allowance ko la nagbata kwarta ko nanak ko. Nagastos ko nga minta na pang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababaket. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na Saan na masapol? Adama pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot lati pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda anak ko. Manuma lang kang kanandangay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko anak ko. Sana ko na may si stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, iti tinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanunuta ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaayan, nanang. Diya ka mau. Awan damag ko kang kuanan, manipod nagsina kami.
jaknap-napan ijay. Ingkay matsarungkaran kumusta inyo matidang? Itian niya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Saan na masapol day ta urnong-urnong? Ipapas ko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Wan nga rod baraw. Pakiur-ura nyo pala ang tipurdiya yo awan. Tain ton makaapit tayo iti mula tayo. Uray na yunak daw titangdan yaw. Awan problema iti day tata. Maawatan mi mat. Ray maglakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Barang makatsamba tayo iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw. Uwan niya nga'y Bena, kumustan tirik nam? Madipay nga rod, Alma. Maulawak, kan agkakapsuta. Ala ka, amangan mo nun nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mo't, friend. Ngam, ay, jak man mo. Banog ko la siguro dayto Panagkunak kasapulang pay laang taginan na, Bena. Ngamin no ibusor mo ti bagim nagtrabaho. Ad-ada ako maro tirik-rik na No, apay mat ngamin anaadaan iti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika ti na kay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsot na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numaman nyo ti amin, Nana. Adda ngamin nadagsan asakit ti gayim ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulan tagtrabaho, Nana? Ay na, anak ko. Una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutun. Sorry, Nanang. Kayat ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsawi ti kasta. Di kidi salon at mo ti panunutam. Agpaimbag ka, anak ko. Saan naksan nga agimbag, Nanang? Ngamin, adan iti last stage ti kanser sakit ko. Aniya. Nay, apay akasta tila nga Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tane. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpayso aya masakit ka no. Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yan na makapanganan na imbag? Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No dakwartam pautangan nakmampaylaan. Sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tedak adakos, Mare. Nautangak aminan nga amamok Tomas. Mabaina kun nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik hati na panunot ko nga inasitkan. Ay, kaasimat ni Bena. Biglaan mo't ti panagsakit na. Wan nga roda.
Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Ta inakpay singiran ta inlakok alaya. Ha, no kasta, nagmula ka itilaya. Wala. Laya, aba, ken taraw, adapay parya, agduduma timulak. Aya? Ay, nagmula ka gayam, na imbagman ta kinabailampay tinagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ah, Ala, ta agrubatak biit, ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapingsa ka. Wan tatang, Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. saanan tatang? Iduli nyo kit diti kwartayo. Kadi kay pa'y naikikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang, Nadakas sa pulan yaw. Ibagayaw laang, ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taimbilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyaon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti kay ti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nang runa kat kasapulan ni Bena ti pagpaagas na. Tomas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak ang mga sikaaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim, agsublikan kada kami, wan. Iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwan. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pakawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisingnubyan kan kwa nananang. Ngam ni Bena lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga oray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa itata kasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Oray saanan. Wala nang. Naupayak mo't laangan na namimpinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatan. Ni Bena laang ti kayat ko at tulungan.